Usamla en lang sawian uno yang sajany, haka juga por, ubaderu uno elam juga henyo treb youth council, haka skinang kong kashpo terek jeleu arjara posau. Ula liban ujar persya USP ka East Kasils District, uritura chrabi, lembad ikiwede, kibat tumbu mali uang jubore ka kombintas kalong kami ke basyong syatkan marway ha additional secretariat. Usamla en lang sawian, ula liban bu gaji ujar, haka Meklia State Commission for Women, basya ka Meklia Human Rights Commission. Usamla en lang sawian ha bakren syakila patai kubor ulong, bagajing le jungki pulit haka mising sajany ka pratarek jeleu syaka jaka syatkan ketika long kami kalong thik kumba kile ban wat ban kem miki rusniu long baka kong bindas kam dei ka rusniu hari ka penlong ka jinga ki bajajai na ka banta ka bit ka biang jungki pajba bandawa marmot no eka surok na nongpo umdan hadu sonapur utei usamla ulale ban bu kaji ujar ban patoket baru ban pensyito miki pulit ki badan lang ketika met HOC sen kami ilawan ban bu ko komplain ta kasi chairperson jangka Meghalaya State Women's Commission. Akabede bat kajingja kabalaja bersya ikong bindas bede way inong sosnong mungkin po umden iban pelong jaga jingsat dengan peaceful hangga strike kejui badang batang hadu menta ini po additional secretariat. Jeng wan kejungi banbu kini karitin komplain hakani ko commission kadai hadian bangilai lemba ki media ya kata ka video kabala subhead step halor ka jingwan jongki police department female police personnel kami dan kita ki female police personnel hakatu kami kapok kejungilam jong superintendent of police u Ritura Shravi hakapa kani kejungwan kejungki hakatu kami kadai kebomla setia ban pedang dan lelai namar ba kejungwan kejungki kadai hapor steng miet hak pedang khat ar steng bat kejungwan kejungki ru ka kimsim lawan tangkamet sudah ndai kejungwan kejungki kilawan rengkat ba special operation team kaba kila king atiar bah bat kani kejungwan kejungki ha tu kami hang teh ko jaka syathan jong ikong bindas kalong ban sibenta kum ban penting pen smi ni bu ikwa ban bu ikjikli syaka police department hatu ikong bindas ide kriminal mo aba kiwan pihak banwan hadu dia ka kenhun banwan tang banwan hatu jaka ka ikong bindas syathan ni nak kalian ka seng ni numla ban pedang alor kini ke jilek juga police department bade alor kini ke nongdem ban kalian ka HOC sen kemihi nasyam ya kini ke sinjam ban file da karatin complaint sa kini ke commission ban kalian bisngo komando mentaksi ban kalian di chairperson ban ki members jeng kini ke commission kila syam ya ke statement ke jungi awedai ban kini ke jinja kepala ja persai kombinasi ya kepala le daki police department jong Meghalaya police bat nakala ke commission kalai ke assurance ni bukan syam igisenjam ki batege persya ya kani jingle jo kini ki buat kulit ya kombinasi bat iskwar ban pau hani ba jingle jo di kulit hak tu kasni kata apa ke jinglam jo SP police jo is kasel balongru kadero ke jepit pelan ya kita di establish protocol di bede bat illegal rights jo kilong kami namar ba kom ki pulet kim numla badwan steng miet namar habede bat kam ka ba pihak penyati ko bat kiri kuntai habat kuan bat kiri kuntai hidong kamro bandan yo police officer kata ka not below the rank of sub inspector lane bat executive magistrate reha katu kamiet ni iba nakalian ki pulet kim semadan bersendran kim semadan kita police officer kim semadan kita executive magistrate man sendran ya itu ki pulet ki bawan katu jaka hapo kacaka syatran jengkong bindas namar bunyi naduk kesing ke persedang abai kong bindas milek ban syatran mareng teh pos sekretariat ni bahak tu kesni kibuan bantu klani kong bindas mi idai dikipulet kentai iru akas segendi haba di kong bindas bila beteng ke jing syatran ke jung ngil ba way police officer bila wan hantu ban grand ban particular ban kong bindas mi dongkam balik medical check up di iru ba hak tu kasi gila danduki doktor di balawan hak tu ke spot banle medical test ring sngo kla ba ka intention jong police department pan hak tu komit banwan tang di pulit sendrang rengkat ke jing te janjong rengkat ke jiking atiar ba rengkat bat jing biasa ngilap katum ke dapat hai kebuar ke BI ibu SP ru semua dan su angkat ka skip ka biam banyak gram dan kana ada gipsat kum ke media ba katung video ki bang circulate ke media bade lor kini kanong gam ban kalian keseng nimla ban sya ya kini ke jinglet dan buar bat minum ailat dalele ba ki buar kan in buar persya dikiri bat ba kadai hakan gun paliang bade lor kini kanong gam ngila file kini ke written complaint ke jungi saka commission baik baik ya ki kentai ban kalian ke commission ro kala
kularingi ba kan sim kisindam di batenge ba nakaliang jo kasang yin sa nangyay budin bab tada kita ngyay peteng ban pendik iti kong bindas im hangkai da kabor nihi niru insale ka batenge Yan ang complain ya USP ni ki pulit di badan lang tu ram. nakaliang jo ka sang ila file ka complaint persa ya superintendent of police jo ka is kasel bar kumjuro ik pulit ki besinra lang u ban nila Kerenro habagiyo man kedua bati members jongka nanika commission mila kerenro eki tharo eki bete bensim eki sindam di batenge persa itu diplet ki bodong keti hak tu komit anwan penting prismi hak por stengit persa ikong bidasi nga semla enang segan budi we ni kino sekan ni jela kunjuro budi we ni kino ilam juga hiyo kat di council HVC sentme adien banga dep penbu eka nitin komplain hakate kau Midlands State Women's Commission kabede berjinja kabeda persya di Kongbindas im mentaro ngelawan membu saya ka written complaint ka Midlands Human Rights Commission kabede berkejuk ke jinja kabelaja di Kongbindas im buat hakani ka written complaint ka pengalabu khmat ka Human Rights Commission lala bu di juar pada kalian ke commission dari ban conduct inquiry persya itu police personnel control superintendent of police berhak hak tu kami balik penting bisbil mar bang suku ba nakaliang ka women's commission kam dan tan ya kata scope ban conduct inquiry persya ya ki government servant dan ki tinong tray soka beri hapo kami jumpa juk soka de halor kata kanong rem bangalawan kumuai ni nong saan ban buat ka juar sa amni po ka media commission knang ba kata ka jingkokit ban conduct ita ka inquiry kanong kabiyay PRT din ba ka Human Rights Commission ba kerman ba nakaliang ka Human Rights Commission kan sim mi sinjam ba yaday katkum ka complain ka pangalabo ba kerman scam ba kita plate ki budan kti ba contribute superintendent of police jong East Castle district balai harkap berki board plate jo hak tu kami penting ba pesmiet yai kombinasi yang berpelang ya kita kajingi peaceful protest kajungi kam kanu ka jing pencut ya songsan nakaliang ka commission kan sim kan angit skam ba nakaliang ka commission kan sim ya kilat inti sindam batenge persa ya kita ki board plate khang ba kom kini ki jingja kom kini ki jing thambua kom kini ki jing penting pesmiet khamtam ki rupai ba ki ba bomtep ya ki kendon ki ba rupai ba ki balui khang bangin pitkana ba kom kini ki jingja kunde shu banyaja apo jela gajung